ورا پیشوا ملای خواه شهید و مبتلای خواه امی بهوره لمهوانداریا ماموستا زبیر صالح بکن که اوی به اوای کی زندی به مربع ماموستا دمات باش به سرچاوه گله کشید مجان. هم خیراتناتت کن جاره کدی گله سپاس یا کن دوام دست دامیرو. سپاسیات جد کن جاره کدن ماموستا دخوازم زانبم هستین تا چنه دستران خواه لجزیره بوتان گهداری کر والله تینو از جشی بیدم یعنی ایرو بکشتی هسته کی گله کی خود یعنی تدیره مد خود امشیام. براسیجی دمام جناب سروک دید الجزيرة بوطا ولسر كورة نبل ملاي جزيرة جبوا من هسكي جالكي بالمبرة استزانم جوابي مثلا سروك نمر مالا مصطفى برزاني بخوا عسكرية ملاي جزيري بو بله ودماش بسر بلوانيا قديش شكوا قرآن كنت برديتن وأهم شيء برتوكا ملاي جزيري ويروجي دماغ السرود مسعود برزاني لسر غورا ملامس سر غورا ملاك جديد دي هستكي ناي وصفا هسكتكي كيف خوش مبراسيج برمي تجدي بخص أجي بمناسبة استرامنا صباح الخير خانا من الزياري جناب سرود بكم أزبيش يروزكم كويرو كثيرا بوطاب لسر لواري مقبزون لواري ملاي جزيري ماموستا دستخوشی التت کن دیاریت گهشت ما دخوازم و یکی زانبم تا چند استران ملای جزیری کربون استران كسران دبرهم نسيم دنا وانا دبرهم شيء ملاي جزيري أب حج هالمسيرنا أصلي ملاي جزيري بله وأبدي حج أصلي ملاي جزيري كذا وانا هاد بجيب برهمي ملاي جزيري يعني كان بيش شاذ قصائد ملاي جزيري هاتنا أوازي من مكرنا سيدي بدمان أو شيء بعاليكاريا رودا تبدي صباح الخير تماما تعرفيش أبدأ بس ملاي جديدي وهي شيء برنامج ناف دسي بداية التفاصيل أبي برنامج أجر عندك مش قريب بدل ما بيش برنامج بروفيشنال شيء بكن أبي قال لك باش يعني أبدأ بس جديدي حتى أنا موجود. باشه تدبیجیم تسترانک حاضر کریم تکارن هنکی جنیزی که وی استرانه جناس بکن ناوی چیه تا موزیکاویل کر حاضر کریا یا تهین حاضر نکریا بيتري استرانك يعني أو شيء برهمك وقذي برهمي أو شيء يعني حش تراك الدنيا حش البس الدنيا ملاي جزيرة أو شيء بينتو ماركرن لهنا ده أمانة بولي يعني إن شاء الله دمك نسيك أمي برهمي شيء ببيزة هم بهیوینا گهداری بکن ما مستا گرنگیا ویا که چیه که هنرمند گرکه یان حس کرن که استران ملای جزیری بیجن یان که هلبستیوی به استران بیجن تو گرنگیا ویا که دبینی بل بيجمان بس يعني أنا بيش تدين ملاي جزيري يعني فيش استرانا صباح الخير خانة من بقود أم تبدي زانه يعني مثلا ملاي جزيري كسي ملاي جزيري ناس ذكرن كسي روشن بير بون كسي هالبسوان وسيدايا بيجن جيجرخين وبيبهار وسيدايا كيرين وصالحي حيدو وهالبسوان مين وجان إيجو بيتا اللي دركتن همو ملاي جزيري ناس ذكرن ليه وكان بيجن ملاي بقشتي قالك هم ملاي جزيري ناس نذكر بشتي سترانا صباح الخير خانة من إيدي لكولين لسر ملاي جزيري شيبو بيتر إيدي لسر ملاي جزيري سكرين بيتر إيدي هات ناس كرن يعني كرنجيا هنرمند قالك رولة قالك مزن دماغو البستي البسوانة كي وقت نمر ملاي جزيري بيجي بيري 405 سالي بهتری 4 قرن و 5 قرن بسر در باش بویی امور کدو هلبسی وام ببینن امور ملتی خود دین ناس کردن کاری که دکوی کاری که پیروز است هیدار جابو هنر من گوهنه هلبسوانی خود که وگر لجزیری وگر ببینیم گر واحد دو کامن هست ما مستا گاوین تاین دن چنه جبلی وان هشت سرانه کو تحاضر کرنه گاوین تاین نو چنه
بگمان هر اما سی استران نبودی بدله یعنی دستران بخواد سر پیشمرگان براسی یعنی جبو کدا پیشمرگا بله مدستران آماده کردن انشالله نزدیک اوی در کبن و استرانی بدی دنیش یعنی به هر یدنی کم نوش به موسیقی فیوژن موسیقی سرکت یا نما حاضر کنیم يعني هذا هنرمند زانی يعني تو هنرمند زانی به بله هنرمند هر کار وارد کنه که هم بعد که فرق سەرکەفتێ بێ مامۆستا ئەم دخوازن بە شێوەیەکی زیندی تو پارچەیەک ji straneke xwe diyarî me bikê. از ایرو مجاره ما برا جزیری بگو ایرو سروک سردانا ملای جزیری کردی و روزه ایرو کی جبون بکرده و سروک مسعود برزانی رئیس اسلامی جبون آبی دست خوشی لیده کم و هبیات تمنه کی دریج و هر سرکفتنی تفازم ایرو مجال نداره ملای چیزی جبت کو حدثک ایرو کی تاریخ ما وقت ملت کرد کو سروک سردانا جدی را بودا کری و سردانا دورا نمر ملای چیزی کری اما یا خلق و ممکن شیرت او نازک آزیرین کمبر او شیعه ملای چیزی Tamam. Tenê parçeyekê mamosta bibûre ji ber dema me jî Kurd e tenê yek parçe. tamam Mela. tamam Hello من كشيرته او نازك زرين كمال من دي حالي غفلته قادر شبرجي وقمر خلول من كشيرته او نازك زرين كمال من دي حالي غفلته قادر جبرجي وقمر آي 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 خنو من كشيرته أو نازك زيرين كمان براستی از گلکی که خوش بوم بله. از گلکی که خوش بوم دما بدی سرود مسعود بردانی کو هلبستا ملاک کری ماشالله اجبر کری بشویه که خوشگلی فند یعنی براستی هسته که از دکار بینم زمان کو سروکه ما ام هلبست زحمت ام هلبست ملاک چیزی کو چهار زمانه هاتی میساندن اونو بزمانه که باکریج بشویه که خوشک آفافتون آوی و فندن آوی جنبه سیره yani îro birasî ji bo rojekî çîrokî bû. Te her hebî her saxwê mamosta tevî ku dengê mûzîkê nedhat jî lê dengê te her hebe tu her saxwê. Spas dikim gelek spas ji bo em derfedan. Gelek spas.